ma akwaba ede ba kasa foni fidie TV a friend no Adom TV ye Jesus say ye wade oye Jesus ma menhwe Adom TV ye wade oye we no ni hi we no ni sa wo fi oni ja bona Adom na kan wo fi ole na kan wo yale wo min do shaka boke oko adeka fo bi e na ba bodi ta kutu ego tu gbe ni hero na ji Apostle Dr. Anita kutu ego min da wo shi na abusua ye kosoa ye discuss the blockers to happiness enioma ye ta ye yo ya esi ye neje ekwan the madu so your friend self sabotage on your can sabotage obi wan kasa wotwa wonanti wo sabotage wo ho wan say ye mebre ena yan kasa ye sora pa ye bo ye ho o ya adwen proso ye wo ade bi ti adwen proso a ona Kenya yen e bi anapa me sori me eba madwen se me ko Adom TV ko ya adwuma enti atare be na mehye na me feel say eye na me bobo hu enti ansana me sori aba Adom no na e wo dia me bobo hu o madwen proso na obi wo ho aso anapa enioma obebo hu no nyina eye abonfia enioma eye enioma edi oyaw enu na me ko odwom ya ntoma de enaso me koi sa enra be ma ebe fie wa hwe mani mpo ma dua na me yoye wani sa me mfefo wona kwa asori a obo mpa ya nyame tie me de meso afre nyankopon ase me de wona ma atamfo sa your inner critic can always create unhappiness for you. Your inner critic is a bully, a merciless bully. Wa and someone will come watching person, and a enya wo. Media, say me into kwa, me ye, media, baby, I'm here, Jumay, a catch yesha, say me Juma for Cameyo, media, me come back, pay a media, media, me wura, and a wura, Jai Sergeant Jano Kakra. Na bomodian sinkunya, ne kansempa. Efa ho kakra e o musa nia wo famu no enye e o musa nia ato wo no enimu e o musa nia wo do no waka nchina gude o musa odofo bi agya wo ho okọ dada asi dada wo bobo hu kosimra he a asem no enya badada nsese wotimi nya abotre na opede ye fata na aka kire ho se de kosui enya ba ni ami huri abadada nanso me okwan bi ho betimi afa ho adwere mabrabo ho na mabrabo ne gya bedware me ne ene wo san abrabo mu eya awreho ene emposobobo ne mo mabrabo edene antimi nsore mfiri mu eya nsem a woka ene ye de yome ena me ma me ompemasem ena megya so ompemasem ena ye nhwe me yie ena me nkwa de ahono me eno ena ma awreho no eka wo na awreho eka okra ehye sabotage empo woni nkrofo kita hodie eno nti se woni odi obete na da bia krachi menenyi ma menenyi o ewura so mi mu na menenyi obi o say pamper me love me. No one can love you better than you can love yourself, and no one can pamper you better than you yourself can pamper yourself. Obi ntimi no emro kwa betimi afa so ado ho eno bi so ntimi nkraw enkrokro esene kwa betimi afa so akrokro ho enti jaisa wo twen krofo se bedo wo ni akrokro wo no na wan kasa akrokro ho a ni teko medimu me sefata ade nyina be wie pa ya mame onyame nsa no adwuma me me so me ma na efe ye abrabo be wie pa ya mame ene de me kwa komanim bibie no be ma akwaside bia me gya no ho na akodi a me kura no nyame dimu me de kotra ebotra ehyeso ena empo akwaside nyinara ene de ewie pa mame ene de enkoso ba mabrabom wo kan sem sei ya ehye wo nkuran ema wani je wabrabo sebe wie payo wabrabo sebe di mu a so wabrabo be wie pepepeyo a eno ne ensem a woka a embro wo a entwa wo nanti a emfa sekan enwo utimu eno wonfe bebre na wonam a won ensem adanse ka agya kotwa ona brabom bebre ya kansem kire o
wo kwasea wo de wo nyansa wo de wonsem fata he ye kan afamfra mum kɔ wo na wo gye to wadwen pro so e na abobo ho onipa no e kan ye okato mframam gyae na mframam fa nkɔ na ka de sefata e kire ho gyae na mframam fa nkɔ gyae na adekyi mfa nkɔ na ka kye won se na so ye da foforo mepa ne gye na me de mebra odofo nyame nhira wate onyame nka ho wate onyame nhya wodne wa anagye mu na onhya wo ma na gyae nsɛm a wo ka e ka wo hye ɛyɛ pia ɛwɔ wo no na ka nsɛm a ɛsɛfata aha na megya wo na woni midin dada Apostle Dr. Nita Kotego obo odi mate e for say Angie and I say ni come na kan chop na nu yo me dey na say my production team Calvin Thomas ena Weber Campedu medamo ase na me da camera David ena Thomas Frank ena Osmosis eni obi a o adom a ode dwumade ba wani medamo ase na wo a wonya mrehwe me dia woni onyame entina